Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei nei la mai thon riu dare asai February tarik padai kum singnai na tri na pungu the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in sam the call in fall February tarik kathum Manipur donglat lu khau Chief Minister Biren Singh Rui kathau na thai su mai tipat ga yi to na cookie organization for human rights trust Rui Supreme Court of India khau case pungku laukan mai leak audio tapes lam kau Central Forensic Science Laboratories report submit sukhang Supreme Court Rui ti thai kan the kumna report dai seal envelope khau ti khang ti thai kan ni Chief Justice of India Sanjeev Khanna Khani Justice Sanjay Kumar Rui duk mai bench redirective issued sukan mai khau audio tapes lam khau independent investigation that kai kan mai forensic report dai submit sukhang ti thai kan tonge kumna mi tong report dai next hearing March tri na patai kum singnai na tri na pung khau tat kai dan ni mai ma khau ti khang ti thai kan ni petitioners that represent sukan mai advocate Prasan Bhushan Thelaina Taps dai Truth Labs re-analyze su mai kan khau sarugrik sakiu na kathum tu Biren Singh dong khwan thi tu mai thai pathe tu na sakane advocate Prasan Bhushan Thelaina recordings kautai Chief Minister N Biren Singh Rui Maitai groups that state armory ta read su khang kamai rinu laukan chongi tu na sakan chongi khani kniu kwai ta nimni me khawri ngak laukan chongi tu na recording ko te sakan chongi Chief Minister tong comments dai private meeting khau ka zau mai kan khadri record suna katang Lik sukan chongi Prasan Bhushan Rui mi tong issued hai pai na serious suma ye kumna Chief Minister kamai ka hagri let lu khau ka zau na ri sukhang katiu kan chongi tu na sakane state to represent sukan mai Solicitor General Tushar Mehta Rui petitioners to object tsunami tong case high court kau approach raini mai thau de tu na sakane kumna Tushar Mehta tai Rui mi tong lam kau FIR ni file sulau kan chongte kumna investigation tai intaw tat kai na bam the tu na sakane mi da kau authorities nun Rui mi tong recording upload sulau my Twitter accounts the context na verify su the kuma tabs tai forensic examination khang thaulau kan the tu na sakane Solicitor General Thelaina petitioners tai ideological bias khatni separatist agenda nai tuna sakani inbuna civil society organizations asakre Manipur dong situation ti hai lati gaibam khang subam mai nai tuna sakane Chief Justice Khanna Rui kamai recordings tong authenticity ta zau mage tuna sana tubui kan ka forensic report sai tingam puni chu tuna than kane mi khauta Solicitor General forensic reports dai loi mi kan khau submit supni thi tuna daw kane Bhushan the Truth Labs report high government agency tong findings kangsong inchu mai di the tuna sakani kumna bench the next hearing high March tri na padai kum singnai na tri na pung khang schedule sulau kane tuna sam the ri thai kane mi da khau audio clips dai CFSL examination khang thaulau kan the kumna report dai phangi thai sealed envelope khau submit supni the tuna Bhushan the ri daw kane Bench the Solicitor General's preliminary objection lamhai zai milung khau address supni tunani sakane Chief Justice DY Chandrachuk Roy Phungba Megan khau Justice Tribi Pardiwal le Justice Manoj Mishra ka zau mai bench Roy petitioners the audio clips the support to my evidence the submit sukang demand sukan chongi kumna petitioners Roy aside out tong hearing khau Truth Lab tong analysis the submit sukan chongi tuna cham te ri ti thai kane In fall February tarik kathum Manipur kho political party kathan laingak to mai kasiam kanthi political party te rui Sunday nung Manipur Press Club kho officials na kau inda pat kan chonge mitong political party dai me tarik pungu kum singnai na tri na padai kho service before self to my motto kho kasiam thau kan chonge tiku officials na February tarik kanai kum singnai na tri na pungu kau inda pat kan chonge laingak party tong tam mai hai state tong mansai koita kaling mai semroi sulau khang Manipur tong territorial integrity hai ngak lawbam khang State tong ramdui ta kaniu pandi katpana ngak lau khang lungsi mainun da zai thau lau khang khatni Manipur khaba mai goi ta nai la mai chang khau zai lau khang tu mai khau kasiam kan chongi tuna sakane laingak party tong press conference khau Manipur khau intaw patbam mai lulung hai tatkan megan khau chahi teret khuntak pa 7 years devastation Tay khang swang si ni sithe tuna party president Haurongba Saratri sakane Manipur khaba mainun ri kaniu ning suna kaniu tongram khau tat kalu laudat nu makhe state kari ka pang pat ni mai high flight khau rap makna bai me chang ma khe tuna sakane kumai zangrei lainga hai kuang ni me generation ta ngak lau khang ka siam lau tongi tuna sakane Tamenglong February tarik kathum NCC Girls Cadet Nun Khang Combined Annual Training Camp Tamenglong College Khaloi Laukanthi NCC Cadets Training Dai
Riksuru ngapungu MBN NCC infal tong part akatsuna January tarik chui na kanay nung kahau kan tuange kum na January tarik chui na tachat kum singnay na chui na pung khau camping talaw kan tuange February tarik katup nung college multipurpose hall kau tatkay kan may closing ceremony kau tay Dr. K. Maremai Principal Tamenglong College Training Instructors Subedar AK Man Katni Havaldar Sikh Anawar Kanyuri NCC Girls Cadets nun khang katiu lau mai lat salau kanni khani NCC tuang inthuk mai lam khani kaniu koi hai India tuang second line of defense si tuna katiu lau kanei closing ceremony khotai nameplate khani prizes in zan pat mai kan nai lau kani kumna cultural dances ni alap lau kani kamung khotai best cadet award Dai cadet pa mai Genevieve Gaikhanpau khangti kani second Dai cadet Guikhanliu ka mai third kani fourth re cadet Rebecca gon mai le cadet Naomi pa mai khangti kani ceremony khotai national anthem khani NCC tuang lu swana loilau kani mi khotai Tamenglong College principal resai mai administration NCC in charges khani state nunrui Riksruk ngapungu MVN NCC infal tong CO ta mi kup mai kadau cha mai tilau kan mai khangta thunku mai indau kani Infal February tarik kathum Manipur Governor Ajay Kumar Verla Ray Raj Bhavan Infal Kau Addiction Free Manipur Campaign Launch Salau Kante Campaign Dai Brahma Kumaris Le Ministry of Social Justice and Empowerment Golundar Nasha Muk Bharat Avian Ray Karyuna Flagship Program Akatsuna Langkan Chwangi Campaign Dai Drugs Kani Bai Minisa Pot Kori Duak Padat Lakna Ba may nun ta zausin na awareness mass mobilization kani community outreach that kay bam khang kahau kan chwange kamung khautai governor re drugs abuse kani addiction khori ngakdua khang community goi re lung gut lau khang ke ge na yi kumna governmental and non governmental organization nun kariu na tan subam khang ke ge nai thi tuna sakane Noni February tarik kathum Noni district kau routine immunization program hai intui na tat kai ngam khang UWIN Lam Khau 1-day district level training, District Health Society Noni Rilangna, NG Memorial Hall, Longmai Bazaar, Noni District Headquarters, Kautatkai Kanthe. Training program Kautat medical officers, vaccinators, nurses, facility managers, delivery point managers, block data managers, health management, information system assistants, Nun Kani Community Health Care, Primary Health Center, Health and Wellness Center, Primary Health Sub Center, Azu Khorikuang na Kazao Laukante, Training Kautai Health Care Workers Rikai na Chanai Re Kazao Laukani, Kumna Training Program the Dr. Zindum Kolmai, District Immunization Officer, None Re Launch Laukan Tongi Kani Kalingzwa Liupan Mai District Program Manager DHS Noneri Zailaukanei Kagenai Mecham Guest Cham Asai February tarik padai kum singnai na chui na pung khau tarik ru na kanai November khari tarik chui na khat November kum singnai na chui na padai khau guest booking sulau mai serial number ching ru na ta chat phai pungu ringu na kathum khari serial number ching ru na chakyu phai khadru na charuk ngan khang insan puni kaman rui phai skill ringu na padai point ringu Plot on sales. Apollo Main Bazaar opposite MSC Parking. Plot area 100 by 54 Zuanabame. Interest na Mary Lamlau Nuwe 8415049955. Tamenglong Ting Night Luan. Nanubu tarik padai kum singnay na chui na pungu. Lau chuan kalan ting sin nai na ye zing bang ting puk in thane. Nanubu tarik pungu kum singnay na chui na pungu. Lau chuan kalan ting sin nai na ye zing bang ting puk in thane. Mai ka na king in train na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rate chuan ku mai in that way asai hun tu cham hai khoring a lau te in chuan khwang ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho khatni king lau mai ka thui rui like subscribe khatni share sa lau video khang sang hoi mi tong the chuan ku the